Warga Patisi TV. President ke France Emmanuel Macron la Shah Thab hakalok jong ke Brigade Macron bakani ke lajah hakasngi ublei kar pesantren ujemang arajar pausan hakapor bigidang mut ban hian na Liengsuiñ hanong ba Hanoi jong ke Vietnam. Hagani ke video le i ke keti jong ke First Lady jong ke France ba knyat na dur khma jong President Macron hakapor bigimut ban hian na Liengsuiñ. Office jong President ke France kala kentat daga baong bakadi ke video ke basushna daga artificial intelligence hinde hadim la pentikna daga video kila pediang daga baong bakadan ke jia kaja kabaret hapadeng gini ki armun kishikurem lai tho bu President umut bantan kiti ya kalok ha por mi na Liengsuiñ hinde ke knyat bathapen ban yeu amma bakadang dong na ke jia kaja hapadeng jongki Kajing le Macron ke Vietnam ke dia banyak kendu ke nailam ke negeri banyak keran ike buan ki kam beronsia kendu ke wepat ke nailam jong kiri ke Southeast Asia.